I hope subsequent come back together better. Now very bad. Very bad. Ten time broken rope. Ten time. You see too much. Okay, let's go ahead. Let's slow ahead. Oke, ya, Both thrust to half to starboard. Thruster slow to starboard. Okay. Easy. Slow to starboard. Kayak cukup ya. Now have to push up. Midship, Midship. thruster stop. Throttle stop. Ya. Okay. 420. 420. Hardport. Hardport. Slow head. Slow head. Langsung dulu, kamu langsung. Ya, yung ya berdepan bang dia nanti baru Yang beda. maksudnya ya dijauhin aja ini dangkal. Ya. Kok kanan Kalau ini agak dalam sini kan? Enggak, dangkal ini. Enggak, dekat sana. Samping kali ya. Kalau di tengah kita ini aman. Midship. Midship. Aman ya? Ya, aman ya. Maksudnya jauhin aja, dekatin bui merah aja. Kalau ke kanan lagi, ini tadi Steady. Steady. yang namanya gunung, dia pasti gini langsung. Steady. Langsung samping. Kok ke kanan lagi. Kenaikan off letak lah. Ya, ke disconnect. Kita mau Ya, maksud Oke. itu buat talinya kita masih terikat ya. Kan Lego tak le. Oke. ya maksudnya biar aja. Enggak perlu dia tempel sini nanti itu. Oh, iya. Nah, daripada bahaya kita kena propeller dia. Kok kanan lagi ya? Bahaya nih ya. Oke, starboard 10, Starboard 10. starboard 20, Starboard 20. receive. Midship. We have echo sounder. Echo surround. Oke, steady. 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 Steady to 6,000. Five by one and the raft now 6 meter. 6 meter. Yeah. Deep now 11. Pikiran. Ada pikiran dari Yeah. Very simple. steady ya. Push now. Yeah. 2637. 265. 265. Steady ya. Ada skip gitu. Skip yang mana? Deep now apa tuh? Oke. Poten. Contact. Contact chưa? Ya. Wah, very good. Anh gì kéo rồi. Jam 9.60. Iya. Kita kasih 20 aja masih belum main. Kita kasih gini. Visit Midship. dari Steady. Anh qua đây xử lý giúp anh đây còn Midship con chưa? mà phải. Steady to 6,000. jam dari lalu.
pilot sir. Do you need sir pilot letter or all of you will go by the tagbot? Yes. All of you will go by tagbot. Yeah. Pandu ini cuma. Đây không cần anh Ngoan này, ba hàng nó sớm bằng dầu lai đấy. Bot ready. Port Shanty. Let's go ahead. Yes, sir. Port Shanty, sir. Visit. Midship. Midship, sir. Steady. Steady.